Ndugamano hari utongoria wa kiama kia arutani KNUT no ithiete na mbere na gutuika kirima thutha wa kanju ya kiama kiu kwanira ni mahagura mwandiki munene Wilson Sossion na handu hake kuoywo munini wake Hesbon Otieno. Muthenya wa umuthi Sossion ni ekorire ari gatagati ka ihiga na handu homu thutha wa igeria riake ria kuingira wabici-ini yo gukorana na uregani munene kuma kuri arangeria aria mekwihandite ta itimu na icoka riingiriro-ini ria wabici nene guku Nairobi kumugiria kuingira wabici-ini icio. Nao niguo amukirirwo. Ona thengia yake kuruta mukana wa igoti wa kuonania we nowe mwandiki munene wa kiama kiu na gukorwo ari muheshimiwa gutire mundu ona umwe ukumuiguaga. Arangeria acio othe mamukuriire maitho tanderie gietha gia kuria ndakaingire wabici-ini eno. I'm an elected officer, legitimately registered, and I'm supposed to access my office. Who are you? Githagathago giki giothe gigithie na mbere gutire mundu kumuthikagiriria na akorirwo akiariria andiki a mohoro njaya wa wabici icio atari giti kana metha. What is your badge? I'm not having. What is your badge? So you want to see my badge? Yes. So we are all security here. What security? So which security firm? Sossion ni athire na mbere na gwitia mucemanio wa ajumbe othe a kiama kiu mweri turorete niguo macagurane hari kuihuria iturwa iria itari na andu wabici-ini nene. Macio magithiaga na mbere kiama kia arimu a university wasu na kiama kia aruti a wira a university nikio kusu ni icemanirie na arugamiriri ministry-ini ya githomo miario-ini iria gutongoragio ni kiama kia mabishofu wa kanitha wa Gathoreki. Ona thengia wa kwaga gukinyanirio gwa kihonia kiama kia mabishofu ni kioririe ciama ici gwikurania miere-ini mari na wetereri amu mugomo ucio ni uthararitie mathomo kwa mieri miingi guku mwandiki mukaru ministry-ini iyo Ntiba Misheni akiuga ministry ya githomo ni rathugunda ngirimiti ingi handu ha iria ya mwaka wa 2017 2021. Namo mathomo ma university-ini maingi matinacokereria muthenya wa umuthi tore gutanyitwo thutha wa arutwo acio gucokereria thukuru. University-ini ya KNUT ni kugire na mutengeranio wa borithi na aruti a wira aria mekwiyumiritie kururungana na matharario na riera ria kuruta maithori. Ona kuhana ro uguo arutwo a KNUT University ni maugire ni mambiririe mathomo mao ona thengia ya githagathago giki. And we are very hopeful within the week there'll be movement of students into the university, and more lecturers, we are very hopeful they'll join in, because this is a world-class university. We have international students as well from as far as Nigeria, Cape Verde. So by Wednesday, I'm very sure we'll be seeing business as usual in the university. Mwena wa Mobatha, University ta Technical University, mathomo matinacokereria amona thutha wa arutwo gucokereria gutiri arimu mauma thukuru-ini icio guthomithia arutwo aya aria marauga mugomo uyu ni umatereire kahinda karaihu. Handu-ini ha Kameme TV, Njata Kamau wa Mwangi.